Shillong Baro. Hakhmat tarik Naiwieng, Bah Charles Pyngrope MLA Nongthymmai Shongknor bamynshwa Iingdorbar Thaw Ain Jylla, ulah Plie bat Khap ya uribon hakhmat ki riewngeit ke Balang Katholik ke Saint Stephen's Parish Sawsymper ya umat sahkynmaw syndah ke iingmane jong kane ke Parish. Hakani ke sngi ladan lang Most Rev Archbishop Victor Lyngdoh DD Shillong Archdiocese Most Rev Wilbert Marwein Bishop ke Nongstoin Diocese. Ya uni umat sahkynmaw la kyrkhu bat duwai phirat da Most Rev Wilbert Marwein Bishop jong ke Nongstoin. Reverend Padar Leo Mary Lyngdoh Parish Priest ulah penpau ya ke jingkemen hakani ke sngi da ke baong. Lengba uni umat ki riewngeit na ki artli ki parish mau sendram bat Sawsymper kinnya te song telim lon haka jingeit bat jingeit markliang. Kau blame kyrkhu kerdo ye. Bandang ta pede. Nang ta pede ngi ai kublai lang ya baro ki misteri ki blatrai sitom. Nang ta nga ai kublai lang ya baro ki nong le baha jong une umat ki balai shna bat sngi bat mit. Une umat imat tanga po lai tayo lar yeng kemdap si benairu te ki latrai sitom. Te mentahi kumne banom penslam nga khotno ye Bah Charles bayin otno yo neu ribon bat badai kwa ban kren sikantin arkentin ha Shillong Baro bat menta pat nya khot ya Most Rev Wilbert Marwein bayin pelong ke ching duwai ban kyrkhu kerdo ya une de ke jing sngu ha kane ke jing lumlang chongi baro kane ke parish ki riewrang ba ki Lyngdoh chongi kinong mikmat jong ka sorkar chongi kiriu paj ba ki para banget baro ngelum sodong mentahang ne man ai kangu kadem ya me na ke benta ke ching tresitom jong I Father Parish Priest chongi faralio ki Father Sendrop ki badon rikat ki para banget ki batrei bat kito kinong trei bantay yaune umot tekan rat biye ngis ngungu ya me namar ba kani une umot ulong uta bansa kynmaw na kabenta ka im ka chongi hakane ka pertai khamtam bangilabu ya kinig stasyu ka chong Jesu bat chong kamaria ke ba penpau yangi ya ga don chong me hapreng chongi parapor ngimla ban yu I me kanrat handai ngu I ya kane gidur ke ba mangi kum ki briu ngilabu hakane ka chaka tenamar katakan rat ngikerpat ya me to snau snai to kyrkhu kerdo yaune u mot bat ba bang penbit penbiang bat Kynmaw yang ni melong ke lenti ke jisha ba ke jiem inya lenti berbor ban koi shemi ai ba mendam mending semua sukhe ya kana ke parish ya ke pachomi ya ke Lyngdoh kinemiam batre hangi ko kanra ni pa nami ke ni por men kyrkhu ya kana ke si ke bakmen dau kres u try jongi. Amen. Mencawas Bishop Usenrek kyrkhu kerdo ya ke git ya ke surat ke bacamai badlau ne umat sanam hane kane ke surat jongi bakane ke jaka barau kuwe maaf ke belas ne wani bawajalang wani sikicing kan sioi rei doai ke belas ne amen publai ko Maria kucingai ne kran batana ke kuit tan ke lengkense lakar kuso ko Jongknor Jesu ko Maria ko ni publai doai tan sinong ko menta ke po kucingai kucingai amen Tuan Wai, Pernai Buat, Jokwa, Penangkor, Berdiri Maksudut, Jok Pediang, Yang Kena Cingkuai, Jokku Kerana. Saya Cingku, Cingmi Halor, Kena Parish, Halor Cingmi Wei Pei Wei. Dan Kris Utrai Cingmi. Bagi Cingku, Cingmi Penangkor, Berapa, Tuan Sini Bakut, Jokku Kerana Ini Baro. Amen. Bagi Habi, Bagi Parish. Buat hang neru ni ai gejing thapti yo lokal MLA chongi bal pendap ke ni surat hawlab ba lapsan men ada jik-jik tiup jemlai khamtam man tip chu ye ki bani ban chukri yame ai ba kiu jinan tista chukri ka parthai di bani kini dau pres putra chumi o pa chumi
jong ni sang wan Balang Katholik,